umkhuhlane we-coronavirus uyabulala, kodwa wena ungazinakekela wedwa uyenze lokhu okufunekayo kufunwa yi-health, uyasivayiva emkhuhlaneni wonalowo, lokuthi uzitshele ukuthi awuhambi phakathi kwabantu abanengi ababutheneyo. Khathesi kuthiwa singaye ethawuni siyabe sihlangana sibanengi ukuthi umkhuhlane lwana siyawuthelela eZimbabwe khonapha and usukhona. Lokhu ukuthi sithi kumbe siyathi amapholisa ayasigijimisa asithini, hayi, ayenzela impilo zethu. Umthetho okhulunywa ugavumenti ukuthi abantu bezindlini nxa lihamba libe ku-social distance, kumbe usemsikeni make sure ukuthi le-sanitizer, abantu bageze izandla, okhuluma labo lawe nxa uthengisa ubasanitize ngoba layo imali kuthiwa isingawuthola lowo mkhuhlane. Wena kunjenje uyathengisa lapha nxa uthenga ngaphi oda ngaphi into zakho? Sawuthi kuboGenzi Market uyahamba edolobheni? Ya, uyahamba nxa ulencwadi yokuthi uvunyelwe ukuthi ungene etawuni. Asezindaba zencwadi lezi, incwadi lezi zithathwa ngaphi? Abantwana bakhala ngazo lezi Incwadi zakhona mina ngileyami emayindeni ehamba ngayo. yongena edolobheni? Yiyo ma ngifuna ukuyathengela abafana bami ukudla ngiyangena. Usubuya lapha. Khathesi nje njengoba sibona kunjenje, so ngesikhathi ikhefu itshaye ka-6 uzayenza, uyasuka la? Ngiyasuka ngoba ngidandele umthetho kahle. Khona-ke ulenzuzo yini la njengoba uzama ukuziphilisa, ngoba awulamuntu omuthisayo wena, awula abantwana omuthisayo, uzama ukuthi uphile la. Ya, ngiyaphila khona. Uyathenga impuphu? Ngiyakhona ukuthenga impuphu ngithenga. NguMrs Ndlovu lo mama lapha-ke, ngumama osebenzela-ke kanzima ezama ukuthi aziphilele-ke. Abantwana banga? Abantwana basesikolo. Basesikolo bona? Esikolo ngakhona basemayunivesithi. Sebekhulile? Sebekhulile, i-first born ayazisebenzela i-South. Okay. No, ungatshelani manje ababukele ngalesi sikhathi abalalele ubaxwayise? Isixwayiso sakho besisihle kakhulu ngomkhuhlane lo, ungathini kubo? Ngingabatshela ukuthi kabalandele umthetho okuthiwa siwuyenze ngomkhuhlane lo okhona, bengawudeleli ukuthi mina ngizayenza lokhu, mina ngenze lokhu. Asiyenze khonokho sikutshelwa nguhulumende ukuthi sisebenzise ama-sanitizer. Sithi nxa ule-flu uzidlalele endlini yakho, ungahambi uthelela abanye. Nxa kufika umuntu endlini yakho, first uyamsanitizer, selikhulumisana kuhle. Iphi i-sanitizer la? Nansi. Yiyo le uyongichele ngayo le. Hayi kuhle-ke mama, siyabonga.